ngam dan ban keren ya ke jingmi jong ba prestun ke jingmi ba sniaw bahalang na ke kongres ya ke NPP na barbat kile ya ke anda kila kiami anda lakut kata kile ya election pergi beriru ki repose ke fit ni habar respect ke mandi ke wisdom telara don manu naga BPP ru kile hadin ke 2028 mo how January ne whatever 2020 election I have nothing to say henry ba pin mi hapreng kata ketika question hadir election hadir ke election kata ketika question tapi kau ikut long bayar kata ti ke don hi ke jia ke liang parti na way hoi kum ngadong pi berkali kata hi kum syukran ni pi baranga ngapa juran benta bakano kono parti ru first hi berkat BPP but kadi kata hi ke banga saya i bakini economic part jongi kim don principle ki kinti na ke parti ba menswa ngam ju thebot hiru mangangnya mergamngej ba usav yang menta kasi ulit yalap election na ke congress ka ba yalap ya ke secularism Haka kasi ulit na ke BJP ka ba ko for hindutwa ngam la banakset ti katu pula ba kawi kalong ba ndai kuma ong ipi la dakimi hadir bakut katem ya kata ta kasyong ki pai ba ndai ba pinmi iswa katem ti kata ti ngarong ipi ngam la banakset da kadi ganu ko parti ru wat nak cuba mentah kong idon no KHDC ngam kuwa bagi MDC jong NPP kan wan sangi stick to your party namar ba pai ba kimrat doan gitu emra ki wan rute ada ki wan dia wan hypothetically we may expect so ni jinya kan tiap senggen kala ngai cái bang internet pada kalau ba kipai ba mentah kelas tang belum conscious kira kira ban sung thui kata bat ngai hi kum ba jia hi hakin election baladem te kim da kipai bang i ba kim bon ban nga penganoi pi ka bor hi ka ban penkut kumia kan ni ka politics kan tiap seng ka dei tang pai ba tada upai ba ai ka jing kersan kanoi pi kini ba million ban kan tiap seng kan nam don jaga Lepas kalau people you speaker with due respect to the speaker mo in India. Kami gum UK way bagi along speaker kalau very neutral. Hang ni hi penlap bagi speaker hi bun sen kini ke controversies ke bersibun. Tiban kaji hi nak liang within the political system ni kan jong katu ka house even check ya kan ni ka anti defection law ka kam long complicated. Ka kam long complicated te apa kot ni ke syong pi atu pi pediang kum kan ni gaji le bala da pim pediang anong pi ta ka pasup hila ben kan tai kamar kabor ka syong ka kri ka jong pi